Kada pričamo o zdravoj ishrani, većina ljudi misli na hranu biljnog porekla. Međutim, ja tu vidim par problema i sve više sumnjam da biljna ishrana može biti zdrava i održiva. Najpre, biljne ćelije imaju celulozni ćelijski zid, koji daje strukturu i štiti unutrašnjost ćelije, uključujući potencijalne nutrijente. Pošto ne varimo celulozu, niti imamo bakterije koje je mogu razložiti, potencijalni nutrijenti se mogu činiti dostupnim tek nakon neke termičke, mehaničke ili hemijske obrade. Međutim, i nakon te obrade, ti oslobođeni nutrijenti dobrim delom ne zadovoljavaju naše potrebe. Na primjer, pošto se aminokiselinski profil biljnih i životinjskih proteina razlikuju, sinteza novih proteina je često limitirana deficitom pojedinih aminokiselina. Pored toga, biljke proizvode sekundarne metabolite, među kojima su i antinutrijenti i fitotoksini, koji mogu praviti dosta zdravstvenih problema ukoliko se ne neutrališu nekom obradom. Sljedeći problem je možda najznačajniji. Kada biljke formiraju plodove kako bi rasejali semena, generalno rečeno, ovi plodovi su uglavnom namenjeni pticama. Deo ploda, sem semena, će hraniti njihovu crevnu floru, koja će dalje fermentacijom aktivirati seme i dati početni medijum za razviće, to je đubrivo. Mi niti jedemo ceo plod, niti imamo takvu crevnu floru. Mi možemo pak tolerisati pojedine plodove, naravno, ali u želji da ih unapredimo, da budu veći, primamljiviji i slađi, mi smo ih učinili štetnim po zdravlje, jer neprirodno veće doze glukoze i fruktoze, zajedno sa sekundarnim metabolitima, kroz duži vremenski period izazivaju metabolički poremećaj i hroničnu inflamaciju, što izaziva hronične probleme, kao što su problemi sa srcem, krvnim sudovima, kožom i tekako mentalnim zdravljem, izazivaju gojaznost, hormonski poremećaj i tako dalje. A kao rešenje hroničnim oboljenjima razvile su se najpre medicina i farmacija, a onda i kozmetička i fitness industrija. I problem je što se iza ovih oblasti lako provlači loša nauka, koja opet pospešuje ovaj začarani krug i to nažalost zbog velike uloge novca. I na kraju da kažemo, poljoprivreda znatno uništava prirodu. Svaka njiva je jednom bila balansiran ekosistem, dok nisu došle mašine i hemijska sredstva i uništile sve što se našlo na putu. Na taj način se indirektno smanjuje i kvalitet i održivost cele naše ishrane. Nego, sagledavajući ova 5 problema, shvatio sam da sam zaboravio još jedan problem, a to je ljudska psihologija. Bez obzira koliko bili zahvaćeni ovim problemima, ljudi će dalje misliti da je zdravlje na biljnoj bazi i nastaviti da citiraju i promovišu lošu nauku. Ko pravi štreberi.